أزولا سوفيس ون سوفيس كنت غار تدويلتنا تدويلت نون تدويلت ميكرو اوفير تدويلت أصوات يلي تدويلت سوين جيسكا تدويلت تجمع جيسكا سنفرح ذا مقران إيدو غالا غرون أكند نقيمس كرك تقناثين أكاكين ذي تسعة لما نعيا خاص يعني السكينين بدي ديجا عيير سورتي من نعاونتي داكاكين خاطر نهقد كرا القديشات مع تولمتيد لي فيديو نحضر دا كونفيرونس دو براس السكينين بوخام ونصيب لاجي اس كام دونك عندها دي بوال وسلام جديد ماس الزلفاني يمن اكو يغني فوغاطون تربعت المزينين ندال القبايل ماس مفتاح العربي متر مفتاح العربي إدي بوين وال وإذا نسى غاف كرا تلوفا ومن بعد دنوغال غورسنت ومن بعد ميد نقول بيان سور إلا كان بريباري كرا لي فيديو غنخدم كويس تسويلات باش نصيغو كرا لي فيديو عاد لانت نتعقيت نتيد تبدو تدويلت أقلا يذون الفرح ذا مقرنا قيمة يذون أندا ذي غني لو يدي يسولن لا كرا يدي يسولن باش بوين دوال غاف السوجي الحقيقة وين يظل كان راه نكمل ومن بعد نغلس غير السوجي نظني إنوا السكاثي ناوي نكمل كان غاف لابلاص دو سوبورتور أو يعني أدناوي غاف تمليليث وزكا هي لاجي اسكا أو نصر حسين دي نهد رديلين ذاكي قلنا له من زون نوفمبر غاف الوهين السبعة غير 20 18h45 دونك ذاكي نيت قلنا له من زون نوفمبر نضمع كان نضمع تيدي تمليلي تندار تربح لاجي اس كان تمليلي ساكينين نضمع ذي غني اتعدي اكني وثا عند لي سوبورتور مرزند ادو روحنا السوبورتين ماشي قلقن تربعتنا مضبرا خاطر يكون ودي سوال الخير يتسوي كان الشدات امر الفغي الحوايج كاينين تحبسن دا شو كان نضمع رزات اديلين ديزينيسياتيف اي كومبري اديلين تيمات صغور تربعتي المزينين ندال القبايل لكن اورغانيزين لي سوبورتور وتنعاونن اورغانيزين دونك فوالا ويدي دي سوالنا كاكي سورة الوقت اللي بدونات عمر نبغي ونسولنا تورا خاطر تورا كان بدا تدويلت ومن بعد تشوم الوقت تسولم يا با بروبليم نقيم 3 ساعات 3 ساعات ونص الساكنين دا كان من زمر دونك وليدينا كان يتشغل دوال سورتو السنه كي كر ناغو قبل هذا نكمل غير تمليليث كيني غير ديالين قلنا لهم من زون نوفمبر ديوث تمليليث ارا يسلحون غير يا ربي طريق اللي ربي تربن يحيى مغلوط بهلول او كل كطريم ربيت ميراكشي نضمع دخل من واد المسنين القديش العالي الساكنين يفضلوا اخبار باللي لو اسما تخسر زات نسطيف 3 يسوين غير يون دايني جان لاجي اسكا اتن كان ويس 3 يس لو اسما معنا لاجي اسكا يسمى ميرغول فيراج الوقت ذي السطيف تولي دارهم كان ويس 5 اتن دفير لاجي اسكا كل اسما دونك
توجد بعد يبان باللي تيلغو غتمورث الجزائر اللي انستابل هذا بدو يلقاه الفير يمي الفير اون دو ماتش تروا ماتش دونك دواكي الفوتبول ذاك السيستم كاين يخدمن دي تمورث الجزائر دونك فوالا عندنا وين غاف تمليليت وزكا مشيت السواليم زرغال ما السلام لا فيديو ندن ساعدنا غاف الفني يدينا باللي تربعت جيسكا ورس تجهد بيان اورغانيزي سي ان بون جروب ادنسل نعاود ادنسل بالك يكرا اكاكين بوين دينا ومن بعد ادنسل يعني اما ترى مفتح لها ربي ذا شو يدي بوين لا دغا ايني دي سيلين ذي غمسه الساكنين سيسم لا جيسكا زمرتي دنيا هكا لافوكا فوغاتو لا جيسكا يبيض فكرة تمثال عندها فقنن الغيض غافاين دي ضارون دي خامسة اسيد نسل شويه اتوليم باللي ولاد مثني سعان الراي نسن اسيدينين بارابور على خامسه ذا شي تساوي خامسه سي مالورو نورمالمون السيلين العلاقات العاليه ديال تربويا اكو اكو خامسه معنا ضروري دا تصلي بروبليم اي خطر كل يوم يتصفى شويه غاف الحدوديس يعرض يعني هذا تنظمض تسورغانيزي اين ساكنين لابريس صغورنا يعرض اطاس لي كونتراديكسيون اطاس الحوايج وزمراعي وناس انتقابل ونتعطي لا راه دكوال غفايا كينين ادنسل كان الزلفاني اللي يهضرون غف الجروبينس غف لاجياسكا يمي ذي السقسي مزوال والحقيقه ديال يزلفاني ما تبغى هذا السيد نسل يزلفاني ذا شو يدينا بغيت سي ولن بغاتني دنسل ومن بعد هذا نكملت غير وين النظام دونك ادنسل يزلفاني بارابور الجروب احسن حاجه بالنسبه لاي مدرب في العالم انه ياخذ جروب هو رابح كما ترجي رابح في الشامبيونز ليغ دايور معناتها موتيفاسيون لقيت معناتها الجروب موتيفي دونك ما فماش لا نونشالونس فما ان جروب لقيتو معناتها لا كاليتي تكنيك موجوده لا ريغور موجود بارابور ميم بارابور لا ديسيبلين معناتها des joueurs ou la famille. Moi, ce que je pense maintenant, donc c'est vrai que l'avant-goût, c'est le match de l'Espérance. Après, donc les entraînements, donc c'est pas grande chose. Mais quand même, moi, je connais bien les joueurs de l'UJSK, je connais bien la GSK, je connais bien le championnat algérien. Donc, certes, j'ai regardé les matchs, soit télévisés في القناه الجزائريه ولا سواء في الشامبيونز ليغ ديزي بار ميستور دونك جو كوني بيان لو جروب سي ان جروب assez riche surtout techniquement donc et en plus de ça il y a un travail à faire donc je suis là pour bosser voilà next c'est un groupe très riche donc هناك يعني نخلي هذا كاينين نظن نكمل يقول يعني غف شبه ربي غف النهد ادنسل داكشي ديالنا ذا كاينين Non, c'est vrai. Vous avez l'expérience. Donc, l'entraîneur, il n'a pas une baguette magique ou la باش يبدل كل شيء معناتها من الاول. Mais on est là, c'est un défi. C'est un défi, c'est un projet en même temps. C'est pas catastrophique. GSK, ils sont classés troisième. GSK, c'est une grande équipe. C'est surtout l'environnement, les gîtes, le trip, déjà. C'est un environnement préparatif pour bosser et pour réussir. C'est vrai qu'un entraîneur, il pose son style de jeu, sa façon de travailler, ça va prendre du temps et tout. Mais c'est un défi, il faut savoir gérer. L'entraîneur,
الذكي والintelligent لازم يعرف كيفاش يجير la situation. Donc on va essayer donc de jouer les matchs donc par mentalité de groupe parce que انا خليت الفريق العماني معناتها نادي الظفار العماني خليته ديجا معناتها في البوديوم في فينال كوب في نلعب كوب دازي فينال لا كوب لا ليغ. C'est vrai, il y a un déphasage entre les qualités du joueur et la qualité technique, la qualité du championnat, mais يعني يمكن فرق كبير في فرق كبير ويلعب على الالقاب ونلعب على الالقاب. انا هذه انا مثلا باش نلعب المونتاليتي دو غانيور ان شاء الله. فوالا سلام سيدي نايك ساعه لا مونتاليتي دو غانيور داش يدينا في الناد اسيدي نسل. انا اهم حاجه نفكر فيها هي مثلا الشعب تاع جيسكا. اهم حاجه نفكر فيها باسكو كونت جي ريغاردي لي ماتش مثلا حتى في السيزون هذه ولا السيزون اللي فات معناتها ça vibre donc tout le public il est derrière l'équipe et tout quoi. On a besoin que الجمهور يجي يعاوننا. En plus de ça, on va viser Inch'Allah. Donc, le match, comme j'ai dit, le match de coupe, c'est pas un match pour moi. Dans ma pensée, c'est un match de coupe. Il faut le gagner. Après, donc, je pensais donc match par match, mais match par route, Inch'Allah. Les joueurs, ils sont conscients parce que le discours qu'on avait, moi, les dirigeants et les joueurs, donc, et surtout, comme j'ai expliqué, بعد الماتش نتاع الاسبيرونس دونك سي بيان دونك فما حاجه باهيه اللي مش تخلينا نخدموا عليها. اون بلوس سا دونك لازمنا نلعبوا في بلادنا، لازمنا نلعبوا بور فيكتور ان شاء الله. فوالا السلام سيد إزل فاني ذا شي ديالنا يتبين باللي سي ان اونترينور ديسيدي باش يربح دونك هذا يخدم من مجهود ديس باش تملي لي ناس هذه اللي ديس ورا العالي هذه اللي ديس ديالني هذه اللي يسويين ديس ان شاء الله. دونك ما تفهم الدراجي بارابور وين دينا اذا شي سواليم ديالني تورا انا عديت غير مثل المفتاح العربي اذا شي دينا بدنا اكسترا كان بوين دينا ومن بعد تسلمك وين دينا c'est pas un point de presse, c'est un entretien avec un particulier qui de la chaîne GSK, notre confrère. Donc, الحضر يثيد نورجستر يثيد أدنسل أين دينا غاف لا بريس العلاقات لا بريس جبدا دان اكسترا ومن بعد تسلم كلش هذا سي تسلم باسكو غزيت شويه واحد 14 دقائق دونك اسي تسلم من بعد على فان يزم الحال بن سعدي كنت لونجسترمون توت فاسون هكا سيت اون فيديو هذا السلم لكن ما الا سي انتريسون يدينا هذا تسقلم وتسقل ثرا السلوتد سي انتريسون اذا شي دينا. La direction de la GSK, on vaut un grand respect à tous les organes de presse, sans exception et sans exclusion. Ce sont des partenaires importants de la bonne marche, que ce soit la société, que ce soit la GSK, que ce soit les festivités et Gvaron de la GSK. Malheureusement, quelques organes de presse, je dis et je confirme, malheureusement, ils ne se limitent pas à la profession du journalisme. Ils ne se limitent pas à apporter l'information juste, objective et neutre. Chaque matin, que ce soit l'avocat du club, que ce soit un membre de la direction de la GSK, que ce soit le président, que ce soit un simple citoyen, un supporter de la GSK, la presse sécuritaire, elle vient des informations, moi, que je juge et qualifie qu'ils sont contre, qu'ils s'acharnent, qu'ils sont contre l'opinion publique, qu'ils s'acharnent, je suis l'objectif, ils sont contre, mon âme et conscience, s'acharnent
en tant qu'avocat du club, l'objectif est ça. Après les administrations, je m'en ai fait le que ce soit avocat du club, technique, administration, gestion, que ce soit avocat du club, technique, très bien. Administration, je confirme que la gestion se porte très bien et j'assume mes déclarations. Je confirme que la gestion, j'assume entièrement mes déclarations. J'assure entièrement mes déclarations. Je travaille avec toute cette direction, mais dans l'ensemble, toute cette direction, même dans l'ensemble, toute cette direction, عرض تميد les débats au lieu d'assumer le bureau jusqu'à d'arriver quelqu'un d'actif à différentes la situation تروحون سولفتي هاد نعاود هذا السيد نسال خاطر هي ان بروبليم دو سون دونك وري غير دهنيو نعاود هذا السيد نسال ذا شو يدينا ماس مفتاح العربي. هنا la direction de la GSK on vaut un grand respect à tous les organes de presse, sans exception et sans exclusion. Ce sont des partenaires importants de la bonne marche, que ce soit la société, que ce soit la GSK, que ce soit les festivités et Gvaron de la GSK. Malheureusement, quelques organes de presse, je dis et je confirme, malheureusement, ils ne se limitent pas à la profession du journalisme. Ils ne se limitent pas à apporter l'information juste, objective et neutre. Chaque matin, que ce soit l'avocat du club, que ce soit un membre de la direction de la GSK, que ce soit le président, que ce soit un simple citoyen, un supporter de la GSK, dire la presse italienne, elle vient des informations, moi, que je juge et qualifie qu'ils sont contre, qu'ils s'acharnent, ça meurt l'opinion publique, on ne sait pas pourquoi. Je suis l'objectif est ça. Moi, je le confirme, en mon âme et conscience, en tant qu'avocat du club, après l'administration, je vous confirme que ce soit technique, administratif, gestion, la GSK se porte très très bien. Moi, je vous confirme que la GSK se porte très très bien et j'assume mes déclarations. Et j'assume entièrement mes déclarations. Je fais ces déclarations en mon âme et conscience. Ça fait 2 années que je travaille avec toute cette direction. Il y a des hauts. Il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, la GSK, elle se porte très très bien. Malheureusement, toujours les organes de presse, les débats, au lieu d'assumer le bureau GSK d'arriver quelqu'un d'actif à différentes la situation, seront des gens qui n'ont rien à voir, avec la GSK. C'est pas normal. Le jour d'Assemblée Générale, et d'avoir la procuration pour assister à l'Assemblée Générale, sur un plateau télévisé, dans la procuration, on n'a rien du tout, au nom de la GSK. La GSK, elle est comme ça, la GSK, elle est comme ça, la GSK, elle est comme ça. Si vous êtes des actionnaires, dignes de ce nom, soit quelque chose qui n'allait pas, soit l'objectif, et on fait la direction, vous êtes des actionnaires, vous êtes des partenaires. Discutez avec la direction actuellement. Il y a des réunions internes, il y a des mais ça va pas, vous prenez des décisions adéquates. Mais malheureusement, pendant 2 ans, nous avons fait le Pendant 2 ans, la direction a fait le travail. La direction actuelle, elle a excellé dans son travail. La GSK, elle est bien placée, éclatée. Que ce soit en Afrique, les objectifs sont atteints à 100%, que ce soit en championnat, et je laisse l'opinion sportive, les amoureux de la GSK, les vrais amoureux de la GSK, c'est pas eux seuls de juger.
ماشي ذنك ماشي لا ديريكسيون ماشي فلان سي لي فري امورو سي لي فري سوبورتور لا جي اس كا وين قاعد يتحبين لا جونيس سبورتيف دو كابيلي يوداك ني جوجي مالوروزمون il y a un organe de presse avec tout le respect qu'on vous hein, c'est nos confrères après tout ils font tout je dis ils font tout pour casser la bonne dynamique et la bonne marche de la GSK et on se retrouve avec des incidents normalement aussi là via la conférence de presse, là via la presse. Donc on souhaite que les relations entre la presse et la direction de la GSK, à la limite de la correction, qu'on y correctement, on n'est pas là pour exclure telle ou telle personne, dans tel ou tel journaliste, dans organe de presse. On n'est pas là pour ça, on est là pour travailler ensemble. Attirer la complémentarité Garana, le message, l'information, un supporter correctement, juste, objectif, et attirer la neutralité par rapport au public, les supporters et la direction de la GSK. دونك فوالا دوا كي مفتاح العربي مفتاح العربي دونك يبويد في لابراس يتسكيدن قلنا التي ترنسن يتصريد باش الزنزن توريخين لو سونساسيونال يسقرنا على كل حال وثيك اي نظن لي زاكسيونال نعاود يقارن كوني لي زاكسيونال يروحون سور لي بلاطو التلفزيون او ليو اروحن لا ديريكسيون سرابروشي لا ديريكسيون تستخسين شو كي تخدموا قبيله رانا الهضره يدسن على حسب مفتاح العربي اي كداش تنجان وتروحون لا ديريكسيون لا جي اس كا باش هذا دينين داش ولان وإلى حال أكن فغان باش كني يمعث لا ديريكسيون هذا 9 مليون تيلوفا اشوف لي بلوطو التلفزيون راد تساوين لي كريتيك انسان كونتر لا ديريكسيون لا جي اس كا يناك الوقت ديال لا ديريكسيون لا جيستيون لا جي اس كا تربعة مرة تو كلش يلحقوا اكنواتا يناك وإلا قرا كيني ويناد ذيغني إلا نكوني نبغى لا رولاسيون دو لا بريس تسيلي اون رولاسيون دو تقعد تجديد عندها كل يوم هذا يخدم شغليس وكل يوم هذا يزار الزات فاين يفي يخدم فوالا ترى انا عديت هاد لي ميكرو اوفير انه قبل ميكرو اوفير هاد نسليون باسيوني لا جي اس كا يساولا غيد فغي غادا سي تسلم نسا اذا مزوارو ان فري باسيوني لا جي اس كا ينادى اولا يسعى نزال باش كني يمدرن وذاك راد يسلم وذ او راه يوض ولكن اين رديني اما هذا ميزن ثيلوفا غفاين يدي ضارون ذي لا جي اس كا غفاين ديالي زمرن هذا ديضرون اوري قدر ربي كيني نوض مع لا جي اس كا اتسدوك لك ويثويت سيحملن وذا كلنا كويثويت سيحملن باش هذا تعاونن وتفدن ثم سيد نسل جعفر سلوت سيد شو يغدينا الو لا سلامة نود السوي امس الخير كاين جعفر في فرنسا لا سلامك جعفر صافا الله يسلمك عمي محترم في بليزير سي لا بروميير فوا غيتسوى l'émission X ou alerte cool. Eh ben, ça, merci beaucoup. Déjà le fait de parler X, ça m'a choqué, j'ai les larmes. Voilà. Wallah, eh ben, ça merci, qui a zarbi. C'est que ça, mais moi, je suis en sélection là supérieure des origines de Fonds National ou Ranzi des Ouzo. Eh ben, très bien, de khayar الناس لا تلمس. Je peux même les photons GSK, mais il y a qui est
كاع روح على الماتش ولا على الماتش فوالا. ماذا بيا ماشي كاع في بليزير. اخي تشجع صوره ما يهوايك فوالا. ايه من المسموع هذا شجعت انت با بروبليم. يعطيك الصحة غدا بوح الحمد لله هيموكيو وانا عندنا كان يوم الوال ذا شكيت ذا مشطوح وتخمم رايك. ايه روح اتصورك. الكيني عامي محمد تاخر شريف ملال اقلي وسكر على دي جي اس تاع سمحيه والله يا الكيني غدا موح جيت دمي اقلي تاع شي غير في فرنسا في الورده اذكر النوم دو فامينو اسم تسيرم اسم je préfère que tu la comme ça on différait mieux que en direct. Bon, bien sûr. écoute الكيني ما يتاخر شريف ملال تاخر كيني البعينو لا فامينو ام دوكالي والكل ذاكيني في الديبارتمون 92 انا شاكيني ولا صورة اشوف في الكيني عمي موحى غير لي زاني 70 شاوريغا اكبر مصطفى رفاعي الاوكل رمضان تكنيس شون بطل ولا امني ربي الشيخ جمع عزيزا اتسوي هكا مصطفى رفاعي اثر صغري وكي رمضان اي جلس وانت اديا لما دون لي بوش جو ريسبكت كان يسكشم بطل لي زاني 70 ولا صورة اي وي وجيك سولغون ديريكت راه اللي مش واكل قدره يكسلنا الغاشي الا بونو قبل راه الا ولا اي تعرفني الا بونو لي غاسا سنسيو لا كوم سا اون ديفيري فوالا دموع جعفر طالع علي فاتلو ان شاء الله بين يتبني الصوت فوالا ابسوليومون ولا شي فاتلو ان شاء الله كون اي بورتون الدموع محسوب حنا شي فون ناسيونال شي من لا فون ناسيونال فيستين فون ناسيونال جو في با دو ديفيرونس يمكن سكي ماتيريس لا جي اس كا ابسوليومون دولنا لي فوالا ودنواني واش غادا واحد اتراجو 16 ويلتيك افيك بليزير ا 21 Très bien, merci Jafar. Merci beaucoup متسولة. écoute الكيني ما يتاخر شريف انا بالله روحك يمسك لي واش له ويلعب الله غالب Merci. Voilà. Absolument, merci beaucoup متسولة. Et mais là, je vais t'envoyer les photos et c'est des Africains et pour le ticket avec les GSK Red Star Vakini le 23 mars Guilinder. Voilà, c'est العالية. C'est une bonne action. يعني بنكوني على l'époque كمان نسير نلعب GSK نسير كي نسوي واديت. بقول كان تبع انت تبص سواد. وي ولا كيف بدلتوني. وي يلا غالب الدموع والله العظيم بس حسبوا سكتي فوالا GSK نغ فهمت ميرسي فوالا الدموع جداوش با الدموع اقليات فراتور استاذ ولدي كان 28 ناس ولكن شكار لي فوتوز جعفر فوالا مولدك ميرسي بوكو مولدك الدموع جاينا لهنا بسلامة روح دوايو فوالا الدموع سلام دي جعفر باسيوني لا جي اس كا لان ويا ذاك كيم مي انسان طريفور سنيسان ميرتيك متحمل لا جي اس كا اسبوان شو الا قد تقيم تحمل لا جي اس كا يبغون يهضرون الا تبدل تقيم غير لا جي اس كا تولي تفتح ميكرو اوفر باش نسلي كرا دكون ومن بعد تكملها وإذا كنت يتراجعون يساولا يديروا ناس ذي بابا حسن ساولا مجيد ذي فرنسا يساولا غيد دي غني انواع وهنا انواع دي ساولا النيران فوالا دويكين غير دي ساولا فوالا طريق ديك فرحونا دونك هذا نفتح ميكرو اوفر ما تبغى هذا تسولم هذا داوم الاول هذا نفتح حتى تما الصوت واقيلا سي بون نورمالمون لو سون يخلد اتنيواتا دونك اصوات غرون لو ميكرو ايت اوفر فوالا ما تبغى ما تسولم
سولوت تورا ودي السوال تساوي الموبيل او القرار سي ديفيسيل هذا كون يتسعدي تساوي الموبيل اخر هذا يتسولم فايبر فوالا سي ان شوا باسكو سا نو بوز دي بروبليم تشكال كون تطف الموبيل الذكي أصوات غورون مثلا هذا تسولم سنة ثلاثة والسكينة ونتعطل على غطاس مثلا هذا داوي موال أقلا ذاكيني سريد سبتي زوجو داوم توجور غاف لابلاس لابلاس سوبورتور ذي ثربات ودي غني داوم غاف ثمليليت النهد أزكى أمكي تشتوي فوالا سنودي السوالين انه بلوك ذاكيني البلوك لو فايبر مالوروزمون فوالا وزرا على شوف هكاكي هي ان بروبليم وزرا على شوف هي ان بروبليم نسعى ان بروبليم دو فايبر صافي دو جور نسعى ان بروبليم دو فايبر ايوا جيست نعاود نفتح السياكيني نولي كيسكو صابادوري فيها بروبليم ايوا الو 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 il y a un problème. Il y a un conflit Virsin, Viber, c'est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est un problème. Ouais, Samir. الزول سمير الو الزول سمير الو il y a un conflit entre deux Viber. الو 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 مساء الخير محمد. امس الخير لا السلامة. كيف السلام محمد بخير؟ صافا الحمد لله. انا ودي سوالن الحاج حميد سي لافيجري. لا سلامك صافا. الله يسلمك لاباس. شحال قلت تساول غاره؟ لا سلامك الحاج. نعم جي اتوندي او بون مومون ثاني وقيلا الشغال بدا نتسوغ نسم كنتسن ان شاء الله ان شاء الله القادم. سي بيان ان شاء الله شاديني هذا منتهي. ولا شكون الغلطه راه لا ربي. لا الصح لا ولا علي. ان شاء الله تلحد الدعوه ما كنت لازيك وهذا ما كاين. وان شاء الله زكا ربح ان شاء الله لي جوننا. وي ان شاء الله. تو فا رونطري دون لوردر ومازال الوقت على كل حال. ما لا الراي يوالف كان فو ليسي لي شوز كي كان لو بيلون يفو دوموندي à la fin du championnat. وي داير ميم كونطابلمون باش تولي اللاعب زميلي يخدم مليح ماشي سكواس تسمو قول لي 3 بيلون سكسيسيف. وي لي 3 بيلون لي 3 زيكزارسيس لينا تاخذ لاعب زميلي اونسينا ما يخدم لنا خطا. الدومبين كان يغونفلي الحاله. وي ذات صح. كي يخدم لنا على محمد. ولا علي نورمالمون il faut moins 3 exercices. D'ailleurs les associations qui sont خدمت نورمالمون c'est des mandats. C'est des mandats. Le commissaire au compte les exercices par exemple de 98, 99, 2000. Oui. Il y a des irrégularités. Ce qu'il a promis, le redressement
وين لا تريزوري ما شو على كل حال ما لا دير في البرنامج شويه الرايه على كل حال بغا تموت اللايف القبائلي ما ياك الديتاي كاين ملامه السالاريال باش تصوب بنادم ما كان 80% اون اون اني يوار شويه باش هذيك الشيء. وي الو 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 يروح الصوت. الو محمد. يقول لك سي بون لا سلامك. وي كمل. فوالا هذا ما كاين والله ما كاين هكا يا خويا كنا بخير ان شاء الله. تنميرتي حميد. ميرسي بوكو الحاج. واسمع هذه هي قال خير. هيا بسلامة صح. ميرسي. السلام عليكم. بسلامة صحيت الحاج. دونك أكاديم لميد il y a un conflit. Ça aussi, je reçois sur deux lignes. C'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Il y a un problème. C'est un problème. La concordance le Viber. Donc, ودي ساعة دايرة. أدي عدي ذاكيني ويضي عدي هنا ومن بعد سكران كونفلي وصل الصوت. إما راه يسيو اليوم والسلطرة الصوتيس. سي سا لو بروبليم. دونك دايما راجلي البروبليم يوزكا السكيني أنا قمت هكا نسيي أنا دلوقم هذا إما راه تكير ذاك ودي صفار الصوت ومن بعد الصوتي إما راه تكير إما راه تكير الصوتي. فوالا même Samir ici il y a des sioules. Il y a un problème de connexion. C'est un problème de connexion. Oui. شوف كان دقيقة هذا دقيقة زمان ما تسولم دقيقة. فوالا صاي سي ريتابلي نورمالمون. C'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. عزول دمو سلامك. صافا والله انك كيش لاباس كيوم صافا الحمد لله. ودي سوالا مسعود. لا سلامة مسعود. صافا لا ريجيون باريزيان. وي لا سلامك. الله يسلمك. نسلا داك كي لورد دي جور كي ساكيه لورد دي جور ملي غادي لا سويت وي le rôle des supporters oui. durant la saison. Il a fallu toujours derrière le club. Oui. Surtout que les matchs sont importants. Oui. Absolument. Donc, il النهد تبع ذاك زقلي يسولي يون من بعد سيد سلم ينادي لا قد نسوي شويه سو لو كوتي تكنيك. ما تصل شويه الكوتي تكنيك الفوتبول خاطئ. وي صافا وي. يبقى اني غير مثل دا شو لا تكتيك الى كون كي لا ميور تكتيك. لا جيسك il faut jouer l'offensive. Oui. L'offensive. Ah oui, il faut changer de tactique. Ça a toujours été positif maintenant jusqu'à l'offensive. Oui. Parce que la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut jouer en avant. Les jeunes là, l'effectif il est riche. L'effectif il est riche. Ça va se déclencher, Inch'Allah. Oui. On aura des scores, Inch'Allah, bien honorables. Inch'Allah, avec optimiste, avec des attaquants qui l'aiment. Inch'Allah, un bon parcours au match retour. إن الدول العالي وصل ما يمكن ذات تونسي ويا نساء. C'est un très bon entraîneur, c'est un jeune entraîneur. Le contact va passer avec les joueurs sans problème. Je suis convaincu que ça va marcher. Absolument. Eh ben, tant mieux. Un entraîneur, on lève les matchs de coupe, donc c'est quelqu'un qui veut gagner des matchs. Voilà. Pour lui, il a chaque fois. Il faut comprendre le sens.
Donc, chaque match, il faut le gagner. À l'intérieur, à l'extérieur. Il faut jouer pour la gagne. Absolument, absolument. Les supporters, les supporters derrière, que, Inch'Allah, la tempête qui il va passer. Oui. Parce que c'est une tempête machine naturelle. Tu vois? Oui. Une tempête naturelle, extra. Oui. C'est-à-dire artificielle. C'est une tempête artificielle. Parce que nous, déjà, le truc, nous, sur un plateau de télé, si il commence à couler, tu vois, le truc qui commence ici, c'est France. Après, pour le Djaïr, médiatiser et qui fera du conflit des supporters, alors que la majorité des supporters sont tranquilles, ils sont optimistes. Absolument. Parce que les supporters, les supporters, ça ne se limite pas qu'à la Tizi-Ouzou. Ce n'est pas Tizi-Ouzou. Bien sûr, bien sûr. C'est grand, tu vois. Absolument. Les gens, on fait rare, on a faire ces Tizi-Ouzou, on a faire ces Algérie, là, jusqu'à les supporters américains, du Brésil, dans tous les pays européens et américains, on parle à l'échelle nationale, on n'en parle pas. L'échelle nationale, c'est différent. N'importe quelle wilaya يطرح ديال الجزائر il a des supporters. أتولى ضمن ولي ليميسيون كينا ودي سول ندي في مورا ندونيت مرة سول ندي لا تركي لا عنده شكرا هذه ادم سيبور دون جياس ميم ديال لي بي افريكان كي غنطول بارتو دي بي ولا ما تفضل سيبور لا جياس absolument كيفاش الحق ديال السود الجيريان exactement à côté de Beni Smahoun, à côté de Naama, c'est une petite ville des villages à Kenya. Les supporters, ils connaissent Giaska. Ils connaissent Giaska. Giaska. Voilà. C'est une ville que j'ai découverte à Sniken. Ils connaissent les supporters à Giaska, avec Jean Lévert. Là, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a gagné? Beni Smahoun. Beni Smahoun, voilà. à côté de la wilaya de Naama. Naama, oui. Ils supportent partout. لأن وقال لك تقيم لك دوارنا تهضر كذا اهضر كذا تيجي وزو ميم سي با تيجي وزو كامل تيجي وزو في لاجياسكا إلا بارتيان دي ماروك سيبورتيين دي تونس دي لا ليبيا. C'est un grand club, ça a son nom. ماشي كان حانون زانون دينا كان دونك لي جون فو كي سي ديفلوب شويه اللي شو تحلاق لي الانسان ماشي لاجياسكا كي نقدر سلاز دابا نادى نستمر دقر الا الوقت اللي يتشافن فلاش الا الوقت اللي تبروفيتي نسيس فهمتني وي دونك l'intervention est bien vraiment il a bien défini la situation, il a bien parlé vraiment une mise au point. Déjà je t'avais parlé déjà avant je t'avais parlé la dernière fois la campagne de stabilisation les manœuvres nécessaires ونشبح قلت لا ديريكسيون تخدم الماء في السيزون وصافي الدروا ياك كاين شي بارتنر ولا ما الا لا ديريكسيون تخدم راه يا كون اللي نفا كونتر شي خويا البيلون ماشي نيجاتيف فهمتني سون لي جون ترافاي ماشي اون ميليو دو سيزون نخدم شونجمون نخدم يا اون ديستيو اش ما ديستيو دورا كيش لي كونسيكونس les conséquences de la décision que vous voulez prendre. Il faut l'assumer après. Oui, absolument. S'ils prennent une décision à quelqu'un, qui l'assume en bas. Absolument. Ça risque d'avoir de lourdes conséquences. Absolument. Les conséquences néfastes, comme je suis convaincu. Tu donnes une direction en pleine saison, ça n'est jamais là. Absolument. Donc, vous regardez, est-ce qu'ils sont inconscients? C'est le football, non, c'est une reine, ils sont dans un autre monde. Sincèrement, on est ni contre la personne qui, ni pour une autre personne. On est خويا descend la GSK travailler تنسول لي بونراي كتكمل وي لا فهمتي شنو خدم البيلون ياك نحاسبك ولا ديريكسيون ياك اش تخدم كيسك فوزافي في اش تخدم بور لاني بروشين وي ولا لي ما الا تفدي لا شاك فون تفدي لها نديري هو كاين الهوا كاين non déjà avant il y avait la stabilité il y avait l'ancien président il avait géré 23 ans il nous s'est demandé الحساب
المدى سميك تاخر عمي تستاخر دونك il y avait une stabilité déjà. C'est vrai, Merci. il y avait des résultats, on va dire les résultats. Oui. Mais tout la gestion, c'est de redresser. Attention, le bon rail, mais il faut du temps. Absolument. تنمير تنعدى الوياض نعدى اون في بريسك 8 مينوت الا كنعدى الوياض نسلي وياض تنميرتي D'accord, à mémoire, صحيح. هيا بسلامة هيا بقى على خير Encourage, صحيح. انا عندنا نوايض ومن بعد نغلى لي زونجسترمون انسان فوالا اصور غورون او هنا أزول Oui, Zoula de Mohand. لا سلامة غنودي السوالن Axil, c'est France, c'est Paris. لا سلامك أكسيل صافا Ça va, qui est Bechtini frère. والله صافا الحمد لله أماك داش راه داويض السكينة داش في تبغيض داويض Vraiment très marquant dans le sujet, voilà, c'est le rôle du supporter. وي Et puis par rapport aux déclarations que Khaled Benassaghi a demandé, je pense que le supporter, c'est le 12e homme de l'équipe. وي Mais le supporter doit faire son rôle, c'est d'encourager l'équipe, de les soutenir. C'est comme ça, ils doivent soutenir l'équipe. Mais il a les supporters وقبل الخساره انا عرفون vite fait خدمنا سنا لا بريسيون et ben il y aura que des mauvais résultats. وي absolument. En fait, c'est comme من كنا dans chacun كل يوم هذه ولي مانيس dans son métier ما إلا يخدم يوم la pression حياة خسارة يخسر impossible يخدم les choses convenablement. absolument. Donc le supporter doit soutenir l'équipe et je les appelle justement pour demain, ils doivent soutenir aussi la stabilité du club. Et derrière l'équipe de manière à ce qu'elle soit, qu'elle continue son travail et qu'elle aille de l'avant. Absolument. Inch'Allah. Voilà. Et par rapport aux déclarations que Khaled Benassaghi, c'est vrai, c'est le sujet. Les presse au niveau de Mohamed Ouad, ماشي يخدم من كشيني respecte pas l'éthique, il y a un peu de tout pour vendre et pour parfois casser. Ils sont manipulés derrière. Donc, normalement, il faut que la direction elle doit résister à tout ça. Malheureusement, travailler en Algérie, il faut faire face à toutes les situations et ils doivent tenir bon parce qu'ils sont sur de bonnes rails. Et les vrais supporters, ils les soutiennent. On souhaite aussi la bienvenue à l'entraîneur. Je sens que c'est un gars professionnel, technique et qui fera de bons résultats, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci à Mohamed et bon courage à toi et excellent travail. Merci, ça nous encourage. Merci beaucoup. خير سلامة. أصوات غورون أدنى نيون من بعد سي لي زونجسترمون أوبليجي أثنكم أدوي ذاك أزول دامو لا سلامة نويد سوالن سهيل سيباري سهيل سيباري لا سلامة كسهيل أنا سيقوك أنا سيازار أبا فوالا مبروك عليك الله غالب نعاك الله غالب سي سا معليش ولا شو غيدير نسد خاص نكون نفكر راينا نسد الراي فويا ليميسيون فريمون يعجبني مليح والله جالسي شاك جور نسولا ونقول دقيو التسويات مالورو دير سا مي ونو فاري ومانسل عندنا نروح نرمى لاشين تيليفزيون ذاكريتي كيما اسنى يمكن نقدموا فيه ماريوت الحاجه وصاري غير مدر بالون سينارا نو فيه غير بس يمكنش بها ربي نكلاسي نكون اللي دارني وفيه غير ليكيب كلاسي عقلان كلاسي طالوازيام لكن كان يفوق كلادي نكلا ديريكسيون اللي مش كاسيدي كريتيكيونك ماشي لعبه اللي حملها جهازك ابسوليمون يوم صاري غير الغاشم كي تكريتيكي قوم هاد فاهمه زعما كادينا يونا زقلي ينادي شبايد ربي
وخيلا تولي الكلاسمون كاينين على لونفير وناديك كاين شوف قلبن الكلاسمون فوالا هذه هي خطر شوف فيه ما راه غدا ممكن فورا فاند اكني سنن مثل صغالي زكرا القاعه يعني نحمدوا لله هي غلاره هي غلاره طقت النمواس يمكن فيه ما راه غير كازنا كي توري قلانا طفلنا خدمنا ندلاني ما كريتي تمين كانا راه غوبان نتسحي غادي نهضر ولا في الكلاب هذا خلاص فيني نهضر نسيا وسيا ماشي ديال حياه تحس جياسكا مي اكسفقان وكان كزالون تسيبورتير جياسكا الاف المانتيا يمير ولا شي فيه ولا كاينين يمكن فيه انا مش كاينين لا يشوي دو كوا الى انونسي لوبجيكتيف de la Coupe d'Afrique de Ligue Group, ne pas Ligue Group. Il a annoncé un championnat pour la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, elle est correcte. La une coupe jamais صار objectif. انسيه تناوي لكن زمر تصور بون فينال زمر برومي تور تروح نكون جاري با قوم غاد فاهمه وفهم غير مي مش كتوالي اي بورطون سكي بارك ليك توالي على لي ريزو سوسيو تجينا فوالا وكسان غير تروح توالي مش كتوالي توالي ماشي دي سيبورتور لا جياسكا لا فيريتي توالي ماشي دي سيبورتور لا جياسكا اي غار باسكو باش كتوالي لا جياسكا ماشي يوث لا ريجيون وي توالي راه كاين اللي كريتي كونتر لا ديريكسيون ياكي سيني مكوان نسى دار الخدمه راه لا يديروا قبيله وكاينين لا سيني مكوان كاين سي راه دابا لي ريجيون ناو نتكريتيكي دو كازاكي تونيك ماشي دار كازاكي غاد الشكران هذا شو لا كازاكي يخدم يجا الواش وليس يفكا داينومي يزمر تورا يشرب الشرب ناكم مدن كيوت الحاجه كوا قاعدين غيشرب شريف منه ماشي يشرب يغلط في مونك ديكسبيريونس وكذا عليه ولا ديني صح ستان سيبورتير اذا مليس حمل اذا كاين لو كان بوكاليسي لا بوتيت انا نخدم في اليسي ديكلاراسيون باسكو مش كاتين هذا سيبورتير توارد سويفه تولي ضانك حقرناك ركضونك حتى تسوسم امي اكناتنا راه كوري يخدم ماشي افتكد كان هو ديك سان الكره جا قال ربي لو كان مالي مليار نساء قد فكا غير صور ديالو تصوق ولا سودي مي تطفى غير لندي خاطر جياس كايجي قدامني ويتنا ماشي نابورت كي سان الكره جا ديرو حتى في لا سيتياسيون كي لندي ياه لندي لها ولا شي ركازن ناتي طفل انا تدي روح ولا واقف نون فان ديوك يركازن ولا انا كي خاص لا ريجيون ونكرر في شهور ديال ركازن مي ركازن كيا مالان غاد الصحه وحنا تعاونن بصور دولنا هذه صور حنا تعاونن ماشي ذاك يديك ايوا اللي تولن والله ولا ما ولا تشكر الجياس هذيك اللي استعملنا ولا هذه ربي المؤمن باهي تنمرتي كسوين تنمرتي ميرسي بوكو صحيت الدمو انا ربي يعطيك الصحه ودي كرزن وفي شلاله ما لا في كريتي باسكو لا داكي بغاد شي لنا كنا تحبس لي ميسيون ياك هذا كاين ساعه انسد صافي ما فودي كرز معليش نكمل بون كوراج سينا شريف ملال وكذي جوار بون كوراج ان شاء الله هازك طروا ان شاء الله تنمرتي الصواضيويه صحيت الدمو ميرسي بوكو هيا سلامه أكيد أنا ديس أنا دين قبل بون هاي سيدنا الوين ألو الدموح ولا سلامة صباح السلمك الدموح سلام سي لا لغات توجور وي لا سلامك السلام صباح الحمد لله أمكم كويس ليش راه دويض السام نك ولا ثورة قلكني دا تهضر مشوي طاح في لي ديكلاراسيون بوساكي لو ماتش ناه وي الماتش ناه لي ديكلاراسيون بوساكي وقبل وكذا هذا شاديني غاديني غير كنين بوالي ناسيد معطوب مالادي السمحه إن كي الحكم الزايد ثويات و90 فيه حيرا. Oui. Donc ça c'est un mot pour comprendre la situation et هي قال شريف ملال. Oui. C'est pour dire prendre une responsabilité à quelqu'un مويلاس c'est pas facile. Absolument. ديني عينك ني دينا سكي l'avocat كيني je suis tout à fait d'accord إلس. Oui.
lorsqu'on est supporter, lorsqu'on est actionnaire, lorsqu'on est de la famille de la JSK, lorsqu'on est proche de la JSK, Oui. le linge sale, on le lave entre nous. Oui. نروحوا للبيرو on demande des comptes القدر الحرمه Oui. من بعد ميك بالله انت بورا تصير الحق تخدم ضاني كيو ولا فوالا ذا شدنيني ودنيني ذا غني الغاشي الفو غيستي كال الفو غيستي كال ما خاطرش لا نتكراكني صوالح جيريديك قلكني دوك نتفهم ميرا Oui. Les gens qui demandent l'ouverture du capital, من ناتسي دوتسي نعاود personne ne viendra, un homme d'affaires ne viendra jamais de récupérer l'équipe. Oui. Au moins, le capital, qu'est-ce qu'il va arriver s'il y a pas de repreneur? C'est ça le problème. أي نفهمنا راه يشبه يضرب بيدي يعني السلام وفهمنا مدانا l'ouverture d'un capital c'est un investissement. C'est-à-dire داوي يدريمن انت انفستيت باش تربح ضي دريمن سي سا الكابيتال ماشي باش تفقد دريمن تسوى صارف انا نتصدق دونك ازكا اسني ايا نفتحت الكابيتال يزم الحال وتروح هنايا مدن هذا انفستين ما الا افيك سي كونديسيون كويت سكي سباس اين صدران الشريف ملال سافا كاين كتفك غير مني ودي دونز اون افير ويتساوي والو نو 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 هذه شوف ديما السكيني وتسكاري ديما سي سا البروبليم. Exactement, et le seul actionnaire qui va venir, c'est une société nationale étatique. Et la société étatique, on a vu qu'est-ce que ça a donné dans les autres clubs sans les sites. Bah oui, oui. هذا صار في دائما وخلاص. Voilà. Ils demandent, les clubs, ils demandent les sociétés qui étatiques à droite. Mais oui. Bah oui. Sinon, le match j'espère que demain, ils feront un bon coup. Ça serait bien de passer à la deuxième place. Oui. Surtout vu des trois matchs à domicile sur les 4 prochains matchs. Oui. Je crois les 4 matchs qui débutent la phase retour, ce serait les matchs déterminants jusqu'à la 20e journée. Puisqu'on aura 3 matchs à domicile, Yaoundé Bskera, et le 5e match contre CRB. Oui. Je crois les matchs qui seront vraiment déterminants. Déterminants pour la suite. Oui. Pour la suite. Si on arrive à faire le plein, avoir au minimum 11 points, 12 points sur les 15 points qu'elle donne, ça serait vraiment une très bonne affaire pour le reste du championnat. Absolument. Voilà. Et concernant l'entraîneur, c'est la première fois qu'il est à oui. Donc, j'ai suivi un peu la conférence de presse Nines. Bon, grosso modo, il était réservé. Donc, il était correct. Et que les cartes seront redistribuées. Il donnera la chance à tout le monde et tout. Bon, on verra. L'entraîneur, on verra. Mais s'il y a la fin du mois qu'il y a avec les matchs qui vont enchaîner, on verra les Chikzmer et et surtout, il a bien mentionné un point, c'est que nous on jouera que le championnat du mois de février. Par contre, il y aura d'autres équipes qui joueront la coupe. Oui. Donc ça, je crois, c'est un point positif. C'est un avantage. Voilà. Oui, c'est un avantage pour la GSK. Voilà. Absolument. تنميرتي كسلم. هيك كانت نيني. المهم la prochaine fois وصحيت إن شاء الله. Merci beaucoup في l'émission كنينك. Merci beaucoup يا كشينا. ميرتي تنميرتي السلم. أيا على خير. أصور نورون. سمير ألا سلامك يا سمير. زول الدم وحان. أمدي سيلين صباح. اوكي نربي دم محمد يقول لاباس لا صافا الحمد لله اخلا الحمد لله يا اخي داير زميل كله صافا غروسو مودو سي بون فوالا هذا الحمد لله دونك دم حنسيبو نو بيرميتي نفتح العقليه بارابور السوجي بوساكي ديسيون فوالا شي طاح ريال اللي معليش صورورك
هاك دينير برومييرمون ذي رحم ربي الوالدين كيف لا لو سون بيان ذي ليمانيزمك وذي القدرك وذي لي فالور يغد تخدمات كيتشاك وذي عزدي ابا تنميرتي المهم يعني ذي رحم ربي الوالدين واني سي اون اريفري سي اون اريفري ا كومبور لا لو سون كي فريمون يعني تقبيلي تخدم ذيني شبحني تخدم ذيني الهاني تخدم بصراحه ابا تنميرتي ميرسي بوكو لا بروميير دي شوز لا دوزيام دي شوز دا موين سعيد الشغل الطبيعي نكوني مالوروزمون اون في با اسمها اون ديفيرونس يديروا شحال من الليل وي صورة خاص اللغة كاكي خدامين سعيد مي المسومبل كابيلي نيوز تي في ريلي واش يخدم نغنو غير يدس هو العالي ما اللغة كاك لا بيرسون فيزيك ما ساعة نكونفلين غان بروبليم كلا بيرسون فيزيك المسومبل لا بيرسون مورالي هذا الحاجة نظام ابسوليومون يا رحم والدي التروازيام دي شوز قدامين هذا كي تحكوا غير بتيتي استوار جو لا روح لا تي لي سيبورتور ان شاء الله هو بريفيري غورز ان شاء الله يبغى سيونو مغاري لا في ان فيس يونيك دونك يزوجاس 9 سنين قردان يبغى يخدم من ميسني لاكسيدونتير كيلاسيون البادي بالله فوربين يا تاع مربي بون المثال في السافر دونك لو طون يتغلق فاريتو يسد فاست مطوثاكيو ميساكين جدي سي غورداني يروح ديريكتومون غير لو فيورني بيان سور الناس وليدي ذيك ربي يجد البركه زريض القبيله مكيان الناس فاش بقشيش كي بظن فوربين الناس ودي شويه دو فيها تخميمه الناس في ضيد تخميمه غير غوردان كي نمي بيسكو هذا كوجلن كان سبب السن غادر نونا كوجلن ولا سيمات سن كوم يمات سن ستادير لي تي جون دونك زعما تاوين الوالدين تريكوبيرين وتعاود الزواج وتعاود تصافي ابسوليومون صحيت دونك هذا ما نتساعد كاين سي فون بيرميتي فافا سن لاجياستا اسمي كاين لا كافك ولا كوب دالجيري وي يمات لاجياسكا نكون لي سيبورتور Donc, à les supporters, la GSK, est-ce que vous permettez à ce que le GSK CMS sinon, autre chose de moins, c'est que dans l'état actuel, Barbi, Inch'Allah, j'en suis sûr et certain, a une très bonne partie de football. Inch'Allah. Inch'Allah, et ça sera vraiment une fête. Absolument. Inch'Allah, c'est ce qui va se passer. Ouais. واكيد هنا يرحم والديك هذا ما نسى دي بون كوراج بور ليميسيون ميرسي سمير سي ان بليزير دائما يسنسلي سمير دياوين اولي وزن اديو قم سي فورميدابل ديزولي نورمالمون بون معليش اكسيدنت فهمتيني الزول الدموح الزول لا سلامة غنيوة عمر لا بابا السليل لا سلامك يا عمر صبا دموح وحق ربي يعطيك الصحة سمير نيس اللي غاسلونا ولا ضي هدر سميرة وي والله ما عقشش نيس قلينا مزوروني ضاني سلام وي أكسل يعطيك الصحة ولا كتشني يعطيك الصحة تنمر فيك أين كتخدم ضيور كدموح وي هذا غالع كان الهضران سمير ولاش وناس يقوج لنا يماس وي ان شاء الله بنكون يا سنيني اقلنا ذا كيني تكون شريف من لال وكل ديريكسيون مره ذاك سي الغربه ان شاء الله رانا نساوى اليوركلي تجارانا باش نجمع شطاحي صرديني لا جيسكا ان شاء الله جيسكا تغال امزيك نعبالك كثر وكذا كاين تساوى لنا الشوال اسنيني يحضر ربي اجتمع نخدم اركز يوسد سيغال نيس سد سي صوردينيس جال واشوليس جيسكا يوسد يسوبريت سي الحبس ماشي سي سكغلو سي الحبس سي البينغا اسمي فكر جيسكا تغلي انوا يكرن تشريف من الليل اسي بارك ربي لا
يوسف بوزيدي وين السعدي بوزيدي يركليت انت ماشي د لونطرين يتحوس وين يسقعدن ليكيب وين داون الصح الفايده الى جيسكا ولا علي انت سي با لو شوا دي زونطرينور نعشو اشو تيخص نتا اللي شريف من لاله تيخص شمك كاين ولدينا غداموح اسيت لا الحرس ديال الحرس جيسكا يونور ديوسا دوركا سنينا في كون يحضر به جبد تيمان وين تركز هذا يخدم ترونكي سليم لا يا وكتينا داموح يعطيك الصحه تنمرتي فريمون كان عطاه جميل مقارنه داموح ما تحبس الصدر كذا كيني تيجي جبد لي سماوات فريمون سي ان بليزير ميرسي بوكو ميد هو اللي هيا تنمرت بقى على خير ميرسي لا داموح هيا فوالا دونك تورا غادا دعتني غير ويد شي ديزولي إلا قد نسل بون هاد نسل وكيني أزول عسلامة داموح لا سلامة أزول أنواع ما أمشي تسير لاباس والله صافا الحمد لله وادي سوالن شوي تري كونطون مرة الهضرة ديالي لا سلامة كاني وين غايد سمكتي غايد محمد باب الواد محمد باب الواد لا سلامة صافا يسلمك بون تروا شوز بها كي دينير لا ميسيون l'émission هي تهضر ذاك سيتي حاجه العالي بور لا جي اس كاب بور لي سيبورتور اي تو وي مي شغل مرات تحضر مع لك نغراكا و يفو با تعطل ديز بزاف 2 3 مينوت يفو كوبي فوتر دونير الشونس بور لي زوتر جون كي ديغار باسكو لا نحاولوا داك ديغار تورا وي دان داغن بور ملال بون يروح مسكين سنيه سالي يخدم le résultat يبان بلي حسن اون تران دو بريباري ليكيب نينس سي نورمال باش يروح دا 16 كا تقول لي غروند ايكيب سا سي سور وي اوكي il faut donner il faut attendre il faut un rajout d'ici 2-3 ans يعمل تاويل مي ملال كي شو هكذا حيت لا سوليسيون دي شو كزرا لنا كاتورا سي بريباري كونتر لا جي اس 4 باسكو ليطا لا راجل خلافات خطر حبس كان ذاكيني خطر شماراتينا ثينا كيني سي دي سوسبيسيون نون با دو باس خطر نو خطر تنمرتي ننثي بليزيور فوا اين ذاك لو سوسبيسيون دي هنا سي لي طاس خذوا الشيطان تنمرت ديزولي انا عندي ترويض لي زونجسترمون يدن هكا جو سوي ديزولي اكاديم لا سوسبيسيون كاينين الوسواس كاينين نعيا الوسواس ناو تيت بليزيور فوا كاينين جو لاكسبت با الوسواس كاينين نعيا اين دي فانا صح فانا داينا كويت لي سوسبيسيون هذا يدي حسب يوندي هذا تسدي ناضي يخدم لا بوليتيكا في عران نارا بون ادنسل يود زقلين سرادي جعفر تولد ادنسل لوناس دي بابا حسن يغيد يساول نعم هزو لنودي يساول لا سلامة عرفتي شنو المربين كي لوناس من بابا حسن لا سلامة لوناس صافا لعبت ما كيسقط بخير وكونوا كاع لاباس والله صافا الحمد لله ذا شي بغيت تيديني تصوت غوري مثلي ولا غير في لو رول دو سيبورتور وي c'est une en quelque sorte moi j'apprécie votre le fait de pour connaître la vie de le rôle du supporter. Oui. Et كل شيء c'est quoi la définition du mot supporter? شوف c'est soutenir. Oui. C'est moi une équipe. Soutenir un malade. Oui. Soutenir quelqu'un qui a besoin d'aide. Absolument.
هذا هو لو رول لا ديفينيسيون بلوتو لا ديفينيسيون دي مود سيبورتر. مثلا سيبورتر اون ايكيب ولا سيت في الماشين هاوية الرولو كومبريسور اللي كراس تو سير سون باساج يروح هذا يفرج الانسان يروح هذا يفرج الماتش. هذه ولي كان لا وي هذه ولي في لونك كان اون ديفيكولتي سي لا لو رول دو سيبورتر سيبورتي باسكو سميتها كيما لو بوزوان سو في ريسونتير. هذه تبدا ديالس رحم والديك اون ابلوديسون جو ne sais pas الغناء ايتترا. هذا هو نورمالمون دو رول دو سيبورتر. وثاني حاجه راه يعني مش سامبلامون elle sort un petit peu de... C'est pas une équipe de quartier. Oui. C'est un symbole. Elle représente toute une région. Oui. يدبلي حتى الواحد. وي. أنا. Maintenant, ça c'est auxiliaire avec son... بالك أو على بالك ما بالك l'équipe, c'est un joueur qui sont sur le terrain. Oui. وقاعد بالك بليك ليكيب سي اون جوار هذاك الجوار راه يلعب المغرب وما تخسر جاتكا كاين شي ما يخسر باسكو علاه كل لا كابي لا جاتكا دو با بيردر. وي لا الكرا كاين. الوغ الناس سي سون انفلونسي اون كيلكو سو. وي لا ريزون بور لاكيل يبغي يضرب الوقت لا ديريكسيون تخدم في الكوميتي دو سيبورت. ابسوليومون وي. Notre comité de supporters, il faut innover un petit peu, qu'il y ait des cellules de proximité, il un peu partout, etc. Ils sont en permanence, en contact avec l'anarchie. Un groupe de يخدم وين غادي اباريار غادي يشمر ستاد. On avait beaucoup d'espoir, très sincèrement. Les débuts, on a donné en quelque sorte. On était fiers, c'était les premiers. Oui. On a donné une leçon de civisme. Oui. Et c'est malheureusement, c'est ça qui est à Java. On était en plein élan. على هذا الشيء هذا كاع لي سيبورتور نورمالمون يدوغ ريفليشير دو فوا يدوغ يعني سامبورتي الحاصل سيتارا سيتي ليكيب اون فاز دو ريكونستركسيون اي كيما اون ريبروش pour non achimé d'abord même يقولي كاع يدو يافوار سوفيزون وي بصح لي زانسيبيرون ماشي بور ما كاعش qu'il y a une on va couper la tête à quelqu'un. Oui. ذلك الحاجة نعطيها ملل. إذا sa deuxième année. Oui. ضرات قدر أما الرجال يخدم 6-7 ans il sera le meilleur président de tout l'État. Pourquoi? Oui. Parce que il est sincère. والله ما نعرفه. هذا العمر في الدنيا ما ظرفنا 5 أيام ونكمل aussi distinguer qui les armes aussi distinguer le bon grain de l'ivraie. Oui, absolument. Il est sincère. On peut être compétent et ne pas être sincère en régie, jamais. Il est lui-même, c'est le sujet du supporter, lui-même était supporter. Il était un ferme supporter. Absolument. ميرسي بوكو 5 دقائق الى قناه. صحة المحبين 4 دقائق الماء جماعي صحة ميرسي على خير. تنميت دونك الناس في هذه الساون بابا حسن سنسلتونا مجد تزول المدي السوالان زرد واحد مجد تكيس الفاري. لا سلامة مجد صباح. الحمد لله شتينا دم واحد. والله صباح الحمد لله أقلام. صباح شيء وراك شو فاعل كي نشتو. سمعك وراك فاعل حصان. لا قوى الخدمة قوى شمعمني ومثلت. والله صلاة جالس.
معليش هذا واحد معليش ذا اللي انا نخدمو دو توت فاسون سي فري كو الى لا سب مي ذا اللي انا نخدمو كوما ابسوليومون نسيي هذا نخدم ينزمر ولا يوتيل سي تو فوالا ايه هذا مو هذا يعطيك الصحة كان ربي هذا مو هذا مليح 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 لا ما ذا نصبح وين كنخدمو ميرسي هكا حكيني شي وين اذا تبغى نسد عاود ولا علي وي ميرسي هكا امي ليش ديني وصام هذا باش تاخذ الماتش زكا فشو؟ تاخذ الماتش زكا باسكو لا مو جا زكا فوالا ابسوليومون البروشان ماتش كونتر النات وي وي دونك فوالا ان شاء الله الماتش يتم خارج هنا وتناول المشاكل ان شاء الله سواء خيرين ابسوليومون de toute façon c'est vrai que le match surtout le début كيدير دونك هذه هو عارف طاح هذا واحد تدير التمارس هذه هو الماتش مي ان شاء الله يجي ريزلت ان شاء الله سي فوالا exactement voilà je fais fédération on commence à stade في مانوسون دوار الماتش تكون ليكيب et tout ça ان شاء الله سواء خير ان شاء الله سي سكون voilà وي اكزاكتومون فوالا يا نو سوا الخرايجين باذن الله كنقراو ابسوليومون شنو الناس ذاك الطريق من الناس ولو كان الماتش ديالنا شنو تولى لي ماتش السناد ناد زعما حتى دم واحد يجي ماركي اشاك فوا مشكل باقي الناد ما قبله دي زاني اوناريا توت يسد ماتش دي تفون وي ماتش ولا سد ماتش دي تفون ديالك سوت الاكستيريور وي الا قررنا نشوف باللي فرقاني النادي يديروا النادي خلد لي جوار نادي زيك جاد مليح 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 سيتي نيكول وي اكزاكتومون سيتي نيكول ليكيب العجيب فوالا يمكن يجي فهم سالو كل المشاكل عندي كيسالو كل باقي لنا المشاكل مي فكن سواجه هذه هو الماتش ابسوليومون يجمل الحال الماتش بس فكر ولا فكر ولا كيني مي دونك لي بولي نحاول جدا ما تلفزيون ان شاء الله ديجا سي نافونتاج ديالك باسكو لا ما تقدرش شو ريسبكت دونك شو ريسبكتيسيون يون الو مواد هاد نوار اني لي دوزيام ابسوليومون يجمل الحال اكزاكتومون après j'ai un match par match inchallah voilà pourquoi pas d'être dans le championnat ça c'est sûr donc c'est le meilleur là inchallah voilà donc l'essentiel ولا هذا ندم عن سمحي ولا هذا هذا طلب كان جافكا يعني دينا غني كاروس دينا دينا صدر فيريتي دينا والله ان شاء الله لي كونفليكي كل ان شاء الله ان يقالوا كذا مثلا ان شاء الله سوى خيرين فوالا وي هذا مو عنده شي وقت ميرسي من الشغل ميرسي يا مجيد ميرسي ابو شي تصور ان شاء الله ميرسي دونك مجيد يكون ولا فاتني مازال الطريقه سيدي نسي دنقالوا انجسترين الو الزول لا سلامة الود السوالن طريق ديك فرحونا سلامة الطريق صباح ايشيني صباح اصحاب خير صباح الحمد لله هاي شحال هاي كيطيفارا السوالات باش تفكاك يا باي ولا كون برمو هذا قوانا تصيدي السوالن شاكان سونتورا هذه اللي عرفتها الميساج الطارق نتفاكد كذا نتفارق ويونجسترا غاتويت دونك نمشي طاق كان بوين ديالنا فوالا بصح ما كما رازم تطبق لعبة مرة ما كما رازم عندنا كيتفضل فوالا امبوسيبل سي بلوس دو 2000 شحال دي سوالن سيينا تسولن فوالا
اكثر دوله ماشي كان 2000 2000 كاين فكايتني تزوينات فايبر فكايت pour une période فكايت 2000 هنا د لا بيريود كي يساو ندايا فوالا فكايت بيان سور ما سي دا طربيه الحاجه هذيك ماشي الفايبر سي ليكيبمون نو ديالنا هو يلعب كيسقال دشا يديشيان ان ميساج كيمي اشحال لي زابيل جارو سو فوالا سي دي ستاتستيك سي كنت نكرواي ولا شفرني فوالا صراحه فوالا سي دي ستاتستيك باش راه يدير هذا الحاجه باش راه ديني طارق شو السوجي يقلن لو سوجي نهضر في لا بلاص السيبورتور وكل الماتش نزكا لي سيبورتور ما نعرفو كتبنا هذه البياج وكتبنا هذه البياج كينيا البياج كينيا الى قضيه داريا لاجيس كتمزيوت هذه قضيه داريا شريف ملالا كينيا وي تيجيب لي مانيبيولاسيون ديسير لي مانيبيولاسيون يلزم ذاك يكون واستلم مع يلزم خاطر سي اون ايرور تكنيكي ديال ومن بعد نهضر التاريخ ديال الناس نوفا إني با اونجستري يهضر على لا مانيبيولاسيون ايتترا ايتترا فوالا خاص يعني السوجي كينيا وتدمي تيساولنا قبل ترى لن يخصم على كل حال كل يوم خصم تشكي ساعة خصم هذه وذاك الصادر كشتيني غتريزيستي أنا كشتو تصادرو انت دي ريزيستي سي صافي بارتي تقول الناس شو تشكي الخدمة توزن الخدمة الصحة الخدمة الشبح ويزمير أنا وخصني كيصادر باسكو الخدمة تبدا في الليل دونك ميزوت مليح تيلوفا دونك كيجي يشبه ضرب من بود الثقارن التدويت اللي راهو نسكنو نسعطل ثرى غطاس دونك ونيغ وقبل الفراغ فاكا دويا سالية كيني غف لا 4 إديسيون دي فوتبول اون صال لوناس معتوب هادي تمليليت يسوبرفيزيون مصطفى معزوزيت شنمت دناماس عندهم هذا ديلي اسم 8 فورا كينين دي الصالة اومني سبور عرف قلنا لهم نزول نوفمبر قالنا يعني لا صالة اومني سبور دي جي اس ديريكسيون دو لا جونيس دي سبور عرف ساكو عرف بخابون الصيد دي جي اس دونك عندهم دونك هذا ديلي تمليليين ليكيب لاباريس كونتر ليكيب تربعت لاباريس كونتر تربعت لي زافوكا لي زونسيان الحراش لو اس ام اش كونتر لا سيليكسيون ناسيونال سود ويست سونتر هي يوران ديرني ليكيب ناسيونال توت جينيراسيون اكو لي زونسيان دو لا جي اس كاس تاع تورنوا دي سوان كل سكواس دي توهكان هذه هنا دونك يبغون يسمعوا الناس على حسب لافيشي كان نند باللي هو كاين ام تشكي بدون الموبيليزي باش ان راه كاينين مخالفه هي اسم المعتوب للناس انظر يزرم يتوانغاس الغدر بريد نبني دوالة ذي ثلاثون اسم 25 يونيو 1958 ثلاثية أثرحم ربي دونك سوا كينين يسرن فكي يسالن سكي يسرن فكي أنا تملي سكي ثلاثية نعيا شوية فغيرا افيك بليزير هذا القيمة يكون أما 12 يوم مالوروزمون نخدم هكاكي 6 ساعات في النص فوالا وني غادم لي الزكا هذا ديالي تمليليت ديال لا جي اس كا كنا في 7 غير 4 دونك
نكوني نورمالمون انا دنيلي ذاكيني اون ديريكت دون كومونتي ما تبغى ديكيني هنا ورجل غرا ولا من نوفمبر ان وليم في التلفزيون بلا شك هذا عندي التي في 4 باسكو تيشكي هذا كيتلعب لا جي اس كان تمرين لا ليغ دي شامبيون la Ligue nationale, la Ligue 1 est généralement TV4 qui sera télévisé le match. حاجات تشكيل كتميز لا ليغ دي شامبيون افريكان تزرع الصعود دونك التلفزيون تموت terrestre scaran ويعني فيلمين ناقصة في تصور pour بين سبور فوالا اونيني شفتي ساكنين جي با بيان بريبار ليميسيون نعيا شوية نعدى دايما نحضر تمرينيت خمسة وصلنا لا جي اس كا جديد نبغيو لي فيديو ويعني حضرت يعني عندها يخدم دي ميزو بوان متر العرضين مفتاح دونك نبغيو ونيد كشتو هذا ونيد نساعدين كشتو ونيد نساعدين أين كدينا دكوا ولا مزورين ولا نديرو غاف دو سوجي لا بريس et puis les actionnaires, quelques actionnaires, les plateaux télévision, les plateaux, les chaînes, عندها سينا يتبومباردين لا جي اس كا لا ديريكسيون لا جي اس كا مالوروزمون فوالا يبدا ولا فيها كاينين يفكد لي زارغيمون ينادى مال الفري دي سيلا ولا كاين مال الفري كليون هذه قدر الخدماس فوالا دونك سيد السلام ادواني اون فيديو كومبليت ومن بعد ما نتفك تدوين 30 دلوقتي كان دونك وين دينار وين جاكون داخل هنا سولفو تاع من غاولا السكينه معايا وين جاكون تزرع الدم يتسعى انا معايا السكينه معايا فوندور دونك وين جاكون داخل هنا من راسك ما يبغى ارتفاع